Inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadla umhawu, inkomo zikababa. Yazi uzokuzwa kuthiwa abatsha emzini kunequde ne uthi uyaqala ngelesine bese na usazulela ukuthi kunequde emzini lo uthola boma lapha barhuwelela barembula batsho yiphomede uvela ubone ukuthi kuhle izinto zesintu kanengi azonakali ngombana kunamasiko pilo angaphethwako kodwa nazonakala ngombana kunamasiko pilo angaphethwa ngefanelo lochana bizo lami ngingulungile Mabhena. Yazi sihlala sizwe ngegama elithi ukuzila, elithi kuyazila ukwenza njalo nofana elithi umuntu othize kufanele ukuthi azile kodwa ngendlela esenza ngayo kuyatsho ukuthi asizwisisi ukuthi kuyini ukuzila ngombana sithina senza izinto sizenze ngenye indlela ekhombisa ukuthi sesingakazwisisi ukuthi nasikhuluma ngokuzila sikhuluma ngani. Sibabelethi asihloniphi abantwana bethu, asihloniphi abantwana bakamakhelana, asihloniphi abantwana bemakhaya ngombana nangabe umuntu uyamhlonipha uzomzilela ngombana ukuzila akwenzeki emntwini ophethelwa isiko pilo, kwenzeka kiwo wonke umuntu okhona oqadi wakhe ngombana ngekhe wathi yiqude ngapha yiphomede kwenzeka into yesintu la eqhakathekileyo into engathana ayidistejwa ngapha yiphomede abantazana mde bachidele aboma batsho badlala iphomede umdumo lo kosukuthi uziwe bezimu umdumo lo ovusa into yokuthi umntwana uyathoma singawuzwa sizwe ingoma zephomede bese ungitshela ukuthi amahahla la kuhle akazokunandisa azokona into yesintu ngoba nakafanele musu ukuthi kube nomuntu ohuwelelako ngequde kube nomuntu ohuwelela umuntu omemezako umuntu odumisa ingoma bakhona abantu efanele sibeze bavuma bandazana bequde nengadla ayisimani igidwe kunesikhathi la yogida khona ukuthi lokho abantazana abasejemini umna kwabo ezazomgidela umntwana loyo beseke indaba yokugide bandla nofana yokugida kwabo baba seyivulekile akumani igidwe njengelesibili basho umuntu uyagida uyakhamba uye lapha ePhola Mall chayisana nabo vamuhle lapha nengubo zabo uphume ekhenu wena wathi uyakhamba kwaMasilela uyequdeni wafika kwaMasilela bese waphuma kwaMasilela waye ePhola Mall kungelesibili ngelesithathu ukuhamba eMaphola Mall sichayisana nawe eMaphola Mall eMakwaga Mall mara ngapha uthi uphethe umntwana ukuthi ayikufikela into leyo ukuthi ungakhamba udobha umkhokha la bese wena uzowufaka ngequde umntwana abantu lo afe nofana agule into leyo ayikufikeli awukhona ukuzilela umntwana abantu awukhona ukuhlonipha umntwana lo thombawo kungakho uqabanga ukuthi kulungile ukuthi ukhamba eMaphola Mall ukhamba eMakwaga Mall West Part bowukhamba ukwenza amazipho uqunda amazipho uqunda ithambo lakho ngapha uphethe umntwana othombileyo uqunda izipho lakho wena ziphuma ingazi zakho ngapha umntwana uthombile uyamngenela bese uqabanga ukuthi kukurehe lokho ukuthi yonke into siyenza usimandebele silahlekele emnqopho asazi ukuthi into lesiyenzela kungomgcibelo ekseni kulawo uqabanga khona ukuthi jama khinge ukuluka inhluthu zami bazibopha inhluthu zakho beziphume bazikame mara ngapha wona usequdeni niyazi ukuthi kuba yini izangoma zizenza ama-dreads umnqopho bewukuthi nakenza ama-dreads ihloko le ikhona uba tidy bese ngabi nabantu abambamba ihloko naye angasolo kwayikama ngoba nakayikamako inhluthu ezinye ziyaphuma ziyaphasi and ungaphakathi kwengoma akafanelanga ihloko le ithindwe
Manje wena naso usika amazipho ufaka amazipho uchefa amazipho wafeli wenzani ngapha usequdeni and li on kungelesihlanu ngomgcibelo yabo mntwana abantu ukuthi lo umzilile ungathi ya lapho silike ngombana kwawena awumzilile umntwana abantu angisho niyazazi ukuthi niyakhamba nina nithi ngebantwaneni jikijike ebusuku ngabo 12 unkokodela indombi zenu kodwa ubuya ngebantwaneni niyazazi ukuthi nivuka kibova muhle ekseni entambama ukhambi usachisa njalo ukhambi ngebantwaneni ayikho into enifuna ukuyenza kuhle umngenisi sichayisana nawe emathaveni mara ungenisile ngomgcibelo liqude li on kwenziwa amaphomede umntwana uyahlaba kufakiwe intulo bahlala phezulu entulo amasokana ayikho into esifuna ukuyenza ngefanelo asifuna ukubahlonipha abantwana bethu nofana abantwana bemakhaya asifuna ukubanikela into le yesintu bayithole bayithathe kube kungoma bayizwe nabo ingena ngaphakathi kwabo bahlangana nozimawo ngoba nasifuni musukuzila asifuni ukuzila njengoma iyaphuma nje kwanza abazontshela bathi hey ihlabathi ivaliwe angeke sifuna ukuyilalela ingwenyama sekumele siphikisane sekumele banihlathululele ukuthi no iyavalwa ngombana kwenziwani ayekho ungazi ukuthi ihlabathi yakwanzunzi iyavalwa ngesikhathi esithize kuzila lokho kuzila komphakathi umphakathi kufanele ukuthi uzile ukuze abantwana bakhambe mara kufanele ukuthi bathome phasi balwe nani banincenge bahlathulule nezinto engathana bazihlathululi yazini bo explain wena ukuthi wena usile indebele kodwa wathi na ufika kwaNdebele waya kwaMahlangu wena waya kwaMabhena wathuba wa indawo yokusithela phela 500 le wayikhipha le kwaManala Makerana akusi 500 ukuthenga indawo ngiyokulochisa ngekosini ukuthi ngiyalochisa kwaManala ngiyalochisa kwaNzunza bese indaba ezithathi akunamraro ungayifihla ihloko yakho lapho indawo la kusiyo yakho ngiyamakhosi kungakuba nelungelo lokuthi babuye kuwe bakubaha ukuthi ihlabathi ivaliwe mara thina ngoba sinamalungelo sine democracy sinama feelings imizwa yona sinayo fonti bathome bachaze bahlathulule hey mina I see ngibona ngathi it's unnecessary for us because why what asifuna ukwenza kuhle ingoma iphumile ion thola umuntu agude inhluthu uzigudelana inhluthu bengakuzigude before ingoma iphuma bengakuzigude after ingoma iphuma ingoma ion nje uyezwa abantu kunabantu abavumako le ndabeni le ugude inhluthu wena kumele bathome ekosini benzeni bakufaka ingoma chathi calamine wamhlophe uthi wenza ku skin care routine kumele babuye kuwe bathi into enjalo yenziwa fanele benze njalo ngekosini yabona ukuthi into leyo yokuzila sizwisisa ukuthi kukuwe ukuthi uzilele umntwana ophethisiwe kukuwe ukuthi uzilele umntwana ekhenu nomntwana ombelethawo ayigcine kibo into yesintu ngihlala nginitshela akusiyi unism it's community angekho uyiphethe uwedwa umntwana nakawelako sonke la siba affected iyasithinta sonke la umuntu osengomeni akaphile ephasini lethu uphile ephasini labezimu thina esihlangene naye whether ngokwengazi nofana ngokuhlala ngoba nasigadanga ihlabathi yinye sigadanga ihlabathi yi-1 phela kufanele ukuthi indlela yethu yokuphila ichuguluke imvekezo abantwana basambethe inlokhanje imikhala la basayilengisile imikhala namahrembe uyabona ukuthi into le ekade yenzeka shutha ayikapheli wena soyakhamba yokwemba inhlahla sakuthokozisa mkhulu dabula amazwe sakuthokozisa ngisho wena uwelile wathwasa wena ngeke amakhosi ezwe ngawo uyakhamba ke gogo uyokuthatha inkune endabeni mara uyabona ukuthi into le musayikapheli uyabona ukuthi indaba isesenabanikazi asifuni ukuzila asifuni ukubahlonipha abantwana asifuni ukusihlonipha isintu yonke into kosokuthi nihlala nikhunjuzwa right through
ngathi zange nawela or ngathi zange nathomba or ngathi zange baniyala yazi umuntu unokwenza izinto ngenye indlela erarawo bowuhale nokumbuza ukuthi enhle kwena wahugelwa ngibani zange bakeyala ngento nje ngibani ungenisakho ngibawa ukuthi sikhumbuleni ukuzila ngibawa sikhumbule ukuthi ukuzila sonke thina la esihlala endaweni leyo simphakathi siyazila simndeni siyazila ngombana ezinto eziningi zonakala ziyamochakala kungebanga lokuthi asifuni ukuzenza ngendlela efanele ngizoyitsebha la ngiyathokoza